Peleng. Cek kelah peleng mah. Don't be mah. Hah? Don't be cek lah. Oh. Wadla ya kaken huan coku, lasya syat kelah, penban, uklem kendan dia, utur syafrang, banyale persya, ya kita kinong syur. Ki persyang, bat persyang, tak hadu makin laboy, hau ta ulu, banyakon persya, bat kisipai Pakistan. Agadi kacing jale, ukapkan tripod, dah kacing sluk, la ai bor ai nasir, yang dong buat jengku, banyakon pikir, lem lem. Al kenta dan kacing jale kabacur, ukapkan Clifford, bansai dah ukiar penbekai. Padang dia ukiar penbekai, layo akan petiap, rewut kinong syur jengku. Dah kacing slur, utur syafrang, padada yala kariba iya. Kendrai, ya ude ukun dap syenrang, dap syadem imei, la syak siat no, la shibun teli diguli. Wow, what an action ya. What an action. Wadla kacing sitam kabancur, penban, uklem kenran dia, utur, banyale marmep, bat kisipai, Pakistan. Ibat lu, ban kene no, ya kitang kisuloy. Ukentaj ban khetya, na kata katma, ban ujian, banyak kunting klem bendem, tat hadu, baon daring mensim khadu, hamadan tma. Baik. Kumta, haga step congkashi tarik, ucemang, khat kendai spa kendai, ukapten Clifford nongru, ulak lado, na kandi kaperthai, kum uri uslur. Very nice play. Huh? Om cek lah tapi kalau kemudian terus sorry di bawah dapat kami. Oh, KM kadai, ngapain kadai? Kenma, bor ban khaupur, kalong kacing rem, namar, kacing chom, kamsyong hakikti baklan bor, hendrai, hakacing slur, klem kendrandin, ban dur syafram, ban yale persya, ban yada, yala kaburong. Moving ahead towards the saluting base is the 5th contingent of the Recoil Boy Scout being led by Mr. Rennie Skim. A few steps behind them is the Recoil Girl Scout leading by Miss Imahul Lingdorf.